sagijima amathumbu ayikhomana abantu bavota kwawina ngamalengiso umanje nangithi ngibiza ukuhlangana bathi hayi dlala bathu bapha abaphethe bazobona sicela ukubonga emawadini okwesibili sakebithi engena ngoba endala ehlulekile usilandela isemawadini amawadi ethu ahlalelele ngisho nami ngayenza nakuthiwa thunyiwe indlela 14 kana khona ukuthi yakho ukuthi ehambe izolo ngidlula la 14 uthi 11 uthi 18 uthi kehle uthi ntombi ivana ngeke ngathi ugesi kodwa bona sona sibacela lithi wosaphe lapha ukuze babone ukuthi umuntu ohlukile uzoba ngabantu bayehluleka ngicima ngicela ke lapha bazongena manje bangalenzi iphutha labantu abadala 2 sicela ukuhlonishwa emawadi sicela ukuhlonishwa njengoba singokonvene emawadini silalelwe kuyeke lokuhamba ngasekele bha beyisebenza ngaphuma i-region kodwa kusebenza kwayo ayiwena ifuna kubeka awuwena phethu basizana nje khona ngapha wadren kuthi kuthi zabelena sikhamsile sibele itabe kuthi asithola samaswati ayiphele ke leyo nto ngiyabona Anda, wethu, bingelele, amancimane bingelele, amakhazi bingelele, ubone bonke belithi, makhobrete wakusatlowana, igama lami ngubongani Sibongo Wakhomana, coordinator of-Bridge Massachusetts. Amakhobrete amaningi kuhle konke asekhulumile, abesibisa isikhathi. Sonke sidinga impilo eyodwa from into eyodwa nemibuzo asizona ukusibuza but ifisa corporate mina ungena kakhulu entweni yobhodi bethu esikhethele bona mhlawumbe oqala angibonge themba ukuthi ngizosonga ngihlahla ke mina sengike ngaba nama engagements leadership esikhethiwe especially office likaSihlalo coordinate ngenxa yama-activities ebesinawo esiyisa-Bridge Massachusetts. While I've discovered corporate ukuthi njengoba umuntu enibongela ukuthi newly appointed kusho ukuthi nisandukhetha. But while I've discovered ukuthi there's a crack kuyo le youth, so ngiyafisa ukuthi corporate leyo crack ivaleke. Mina ukwetya bengacela kwamacingwane ukuthi muvala lomhlangano siphume thina abanye usale nawo amacingwane batalapha basadinga ukutalapha. There are so many things esingaqondi kahle edinga ukulungiswa because angikwazi ukuthi bangifonela i-comrade likanobhala lezi 1 2 3 athi nobhala hayi uzuhlala mina ngazi. Therefore isho ukuthi lento there is still room okusafanele nibhalelane kuyo ningabi namanye ama-region yona le region yethu yona yodwa engafisa namacingwane ukawujaba workshop abethu be-region yethu workshop ebodwa bangahlangani namanye ama-region abebodwa batalane ngempela basuke bezosidida abaholi uma ngizothi ngingena-information ngithukile ngifuna information ngala athi okunye angazi uzubani kanti athi hayi uyazi. So comrade ngempela I think niyatikushepeka comrade. It's a pity that ngitalapha njengomholi nami ngiyahola nami ngiyatalapha then there is a need ukuthi ngitalaphe. So umacingwane it's my plea umacingwane ukuthi ake kanivale impela ngimasaba ngitangisane nami umacingwane anitalapha niqondise comrade. Andla awethu wesizwe viva asibikele ngakho sembona usabelo wazungu e15 eMtubatu. Comrades okokuqala ngifisa ukucela ukubuza ukuthi
a state of core case yokwebiwa kwamavoti sihawufa uma sithola into eqondile. Eyesibili ngifisa ukuchecka maqabane ukuthi indaba ye-membership ne-account esisebenzisayo egcine ithi ne-audit ne-investigation ihawufa. Eyokugcina ilena ethi comrades sinama-programs esiwenzayo kuma-VDs, kuma-ward, kuma-regions, ama-gatherings all together. Comrades ngifisa ukucela the way esisiconducta ngakhona kuleyo ma-programs awekho right. Kanjani na sithatha ama-programs maqabane siwahlanganise notshwala. Then comrades ithi into comrades once ngavela ngalesi skill sempethisa abantu ngesandla umuntu kade ngemreporter ngithi membership kusho ukuthi into ozejwayele. So ngiyacela sicomply kule ethi have your back on eskipa sakho sasisakini ugqoke t-shirt yomkhonto. Uma usuyoqala wenza lento zakho uthatha i-t-shirt yomkhonto bese uyifaka esikhwameni uyogila le mikhuba ngoba maqabane what we practice today it will affect us uma sisiya kodwa to door kule mizi aphathi kwalezi abantu ehlala aphathi kwabo notshwala esibenzayo mandla amandla awethu igama lami Mzenzele Ngubane ngambiza ukuthi abahleli siyabonga kakhulu baholi comrade Mathungane utho ngesilungu on protocol observer. Siyafisa ukuthi ngizwile ku-highlighta comrade Mathungane ukuthi izinto izikhalazi sinazo niyazinotha sihlasela ama-comrade senze iprogram yomkhonto wesizwe yethana eMagusi akhona la yona masikhuluma asihlasela asilwisa phambi kwabantu asotha unobhala asotha amalunga e-region phambi kwabantu esidinga amavotana kuyethusa ukuthi abanye ba-comrade baphuma kamnandi njengoba sina asilwisa phambi kwabantu. Ngiyafisa sengathi into I-fast tracker because asidingi behavior enjani ukuthi iyasilahlisa yokwenza silahlile lokho. Obviously simhlabele ngana comrade Mathungane asikho happy ukuthi kumavoti awu 34,000 izawathola umhlabele ngana 9.4. Siyafisa sengathi uma ngabe niqoka ubuholi yonke i-subregion ayimelele kuma-portfolios ngoba bakhona abantu abaphephe wonke lama-subregions avele akhona. Singaboni i-subregion eyodwa isilida i-region bese kuba khona abanye ama-subregion asafihlekile angabonakali. Ngomhla ka-24 comrade Mathungane nalikade niyo-appointa i-leadership ye-region eThekwini. Ngomhla ka-23 comrade Mathungane ucomrade uDonda wakhetha i-WhatsApp group amanye ama-comrade akhona la kwi-leadership nabanye abaholi basemhlabeni ngalo abagcina beyo-athenda event bangabenile kule-Thekwini. Lokho isithatha njengento ababezama ukusihlelela ama-position kwi-leadership which we condemn it. Okungafanele enzeke lokho kusitshengisa ukuthi kunezinto lezi ama-comrade akhuluma ngazo ziyenzeka ukuthi izinto esikhulumayo kwi-province kukhona ama-comrade adlulisa information ngoba enobudlelwano anabo namanye ama-comrade. Ama-comrade e-region yekani ubambe imihlangano ebusuku emhlabeni nabo asiyazi ifihle esiyini waye ama-comrade ahambe ebusuku imihlangano emhlabeni nabo angeke isiyelele because iy'nkinga ezikhona zidala abanye babaholi abahambe ebusuku emhlabeni ngana yobamba ama-meeting nabanye babaholi emhlabeni ngana. Okugcina siyacela ukuthi sengathi nina-fast tracker udaba abanye babaholi abala kanti banama-portfolio kuma-subregions njengoba niba-appointe bangena kwi-region
ikhala zami zisele kwenza kungasebenzeki. Sengathi ngingafast checker uhlelo lokulungisa kuma sub-bridges ukuze kuzokwazi ukusebenzeka. Ngiyabonga. Ngingele uHoli asibonga kuthina. Msithiso kwale Big 5 sabisa ngahlala ngokhulupilo isabridge. Engizokusho akusakhona ukusebenza iqiniso singafihli kodwa akusakhona ukusebenza ukuthi uhlelile nama-comrade nosebenza endaweni ethize ewadini ethize noyisingathe uthi uyafika khona ukuthi hayi thina sikwazi ufike usibangana sinaniso sozwa ngaye uyibuza ukuthi awu so kunomuntu osebenza yedwa unesikhulu esincanyana bekuso kuwo makazi afike lokho sokufika umuntu athi hayi ufika usibangana ingasabalalela konke nifuna ukusho nokusho ngini ukungasakwazi ukusebenza lokho. Macingwane ngizokudlulisa futhi uyohamba nokuthola emkholweni kunabantu abenza inkohlakalo kumanje sokungabantu abazazi bangamakhansela. Amakhansela angabekiwe. Uthi uyakhuluma nomuntu athi ngeke nguzwe umbono wakho ukhuluma njengoba wena usibangane usetheke. So lokho-ke kudala ukuqheleka emkholweni and kuyingxabano ngoba kudliwa imali zabantu athemba ukuthi bazoba amakhansela. Sazi uma sesiyikhansela kuyoxatshwana. Ngiyabonga. Asibingelele bathandi nethimba lakhonto igama lami ngumsai wani ngisuke Big 5 isabheke bathuma ke siyabonga ukuthi nifike ngihamba nobakhanya namhlanje khona izinto ezincane kufanele siyilungise sibe fair. Enye yama-challenges amakhulu mathimba idalwa yini niyasithola abanye ninama-interest eninawo bese ama-interest niwa-cascade down kuma-regions nama-sub-regions. Ninama-preferences kuthi kunama-structures ningasebenzi nama-structures nisebenze nabantu benu nithande i-confusion ngoba labantu e-associated nabo or ene-proximity nabo abayilaleli leadership yama-sub-regions nama-regions. Umikhulumi i-leadership yama-sub-regions ne-region bathi asizukuzwa ngani thina sikhuluma nobani kule National High Command yenu bamakhaya kuzomele nibhekwa yona National High Command yini yona le ngithi khuluma National High Command onjani ukuzobela hlala kwi-National High Command ukombethi umabike emhlabeni lapha semhlabeni usho ukuthi ibaluleke la ukuthi u-SG efikile la wathi leadership must inspire confidence. Uyabona ke angeke uyi-inspire confidence if wena confused. Uzoconfuse kwanathi. Ngiyubona ngathi sifuna isikhundla sakho ube-threatened. Ngoba uma ke wafika nje emhlanganweni lo muntu o-confused uzoba ne-problem ukuthi awusefikile kuphuma futhi sekuzoba ne-challenge. Because ungekho clear, you are always threatened. Uhlezi usabela nje isikhundla sakho ngoba usuke wazi nawe ukuthi la uhleli khona akumelanga la uhleli khona. Nawe usukuzazi. So ke siyacela bathina. Siyacela bamakhaya. Ngelihle kahle umsebenzi. Lento. Abalibheke nelithi
ukuthi ngale region bonke nje abaholi boba-8 sizoya ngabo ku-2026 sibuye nomasipala nayo. Ningabuyi abathungwa okukhulu phakathi. Nizostala manje ngoba ishiphuma siyokutalajwa kanzima ngeJesu. Kodwa abantu ebisikholela khona ngoba siyosuke nisibekele impumputhe. Isisuke impumputhe isithathe isifake ehlathini. Bese iyabuya i-provincial judgment. Izothi eMkhanyakude abantu baseMkhanyakude abasebenzi. Kanti siholwa amehlo abona aphinde angaboni. Kulo kuzokhuluma isingisi bekuzoba ngithi ane-impartiality nazo. Ayabona kwesinye isikhathi angaboni. Silekelele bathuka nomkhulu. Silekelele phakathi. Bakhanya silekeleleni. Isiqhelo hlekisele abaholi ngoba kweminye yemihlangano engangikhona ngoba ngangihola kulesi sikhathi esiphambili. Ngiyakhumbula ukuthi nathi ukuqoka kwenu ofuthi siyababukela ukuqoka. Siyayazi yasemkhundeni ukuthi okwamanje kunama-appointments. Ukuqoka kwenu kodwa niyokwenza in-consultation with ama-sub-regions. Asazi ukuthi bashintshaphi mathungane ngoba sasizokwazi ama-views. Ukuthi cha siyabamukela ukucomplete ucele. Kodwa ningambeki phela ku-ofisini lika-organizer. Muhle ucele uma ngabe ishidi unobhala ngoba i-capacity yakhe ucele. Manje sinenkinga yokuthi le moto esihamba ngayo amasondo asemuva kufanele baphathe. Alimbe lapho. Ngiyababukela ukubona. Kodwa ngiyakwazi ukubona manje. Ngiyakwazi ukubona. That's a big problem ngoba abangikwazi ukuthula bathungwane. Ize emkhondweni kuzoba yimvu. Bese sithi futhi siyokulibhaletha abantu. Yabona basiyokulibhaletha abantu sithi umkhondo is the last hope of liberation yomuntu omnyama. Kufanele siqale sazi ukuthi sifuna ukwenzani mas-appoint i-leadership. Phela abantu lapha eSouth Africa abazolimba abantu abawandile bathungwane. Abantu bayabuka kwayo lento esuke yenze emkhondweni. Abuka. Abantu bancane emkhondweni. Babiza abantu bafike ilanga lokuzala. Sifike meeting sesidlala nabantu babize bonke abantu. Because abantu abanasikhathi. So nathi uma senze ukuthi sifuna ukulida umkhonto, asinasikhathi. Asebenzise serious. Nani kwi-province, naku-National High Command ngokumakhaya. Uma lenza ama-appointments, hakelenza ama-appointment a-serious. Nikhombisa ukuthi banani be-serious. Banani, be-serious. Ama-appointment enza. Nikhombisa ukuthi niyawafuna ngempela ama-meeting. Niyabafuna ngempela umasipala. Musazi ukuthi ngifuna umasipala ngomlomo kodwa ukwenza kwemikhombisa umasipala akangafuni. Bese niyabuya, nizothi kukhona i-challenge. Asina-challenge. I-challenge yini esidala? Yebo. Ngifisa ukuthi-ke so iyabasekhethi. Iyaxolisa nje uthatha isikhathi kodwa nemali esikhulume nje for once. Isikhulume. Ngiyabona ukuthi uCovid coordinator akekho la emva kwami. Ngoba ngiyambona msesikhulile kodwa ngicela ukungena kule protocol. Enye yezinto ey'nkinga i-protocol ne-operational framework. Singathi siku-autopilot musibheke. Siyaflya. Kukhona abantu bavitha. Ngathi siyi-aviate. Singabisa, singawa, singayenza noma singaya ka-left, singaya ka-right. Si-organization ongathi uyibheka, ungathi si-confused kanti asi-confused. Asinayo i-operational framework. Asazi ukuthi ubani kumele enzeni. Ubani akakethi ini. Even i-province, the
kuthiwa kunama-allegations esiwathola ukuthi asabe provincial detachment. Uma ubheka ukuthi lawo ma-allegations azafika ku-provincial detachment, uthola ukuthi u-VD coordinator lesibili sosakhe ucinga kufonele ulubambe nawe ucingo kancingwane engage no-VD coordinator at your level. Uma cingwane umsebenzi wakho ukuthi udimande u-VD coordinator, thatha udaba phela ulise ku-ward coordinator. Ukhona u-ward coordinator alise ku-sub-regional coordinator. Uma befuna indaba idlulele kwi-regional coordination team, bese yasuka-ke isisuka kwi-region isiya kwi-province. Sinenkinga yabaholi at a national level aba-engage nama-VD coordinators. And then bathathe ngoba baya-engage nakuwatha abantu avele athathe incwadi athi uncwayele mina umathunga ngenze ngizwe ngakhe ngizonikeze emathungane no incwadi ayibo comrade awusakwazi nokuyidlulisa kwa-coordinator lutho ungalukhona umama umthe. So siyadinga ukuyimisa le nto esazi ukuthi incwadi i-allegation noma ngabe serious kangakanani ayikwazi ngeliye kwi-problem ingadlulanga endaweni efanele. Lastly sengithini bathungane silungiseleni i-ADC. Bona i-ADC i-challenge okwabeka lapho uMabika wathi inkinga i-constitution ya-centralized ADC. Yabona nje mina where I am angazi ukuthi uma nginenkinga yemene ayisithi nje nabo ukhombe ukwabela mhlawumbe une-challenge angazi ukuthi ubani ufuna ukuripota inkinga kakwabela ngokuqala nje ngiripota and leyo nkinga izolandela ini sengiripotile what next where ngizwile ukuthi nama-allegations akhona nje wa-investigate angazi ukuthi nowa-investigator nini kwazoniy'phumo zalawo ma-investigations or ma-allegations kulindele ukuthi zenzeke emva kwesikhathi esingakanani. Kungaba i-investigation for 2 years still okay because ayikho into esaziyo ukuthi i-DC kahle kahle isebenza kanje ukuze umkhonto uqonde i-indiscipline ukuthiwa kwama-leaders nayo yonke iqonde angeke iziyenzeke ungakaqali sanimisa into ye-discipline. And mase ufuna umkhonto ngo-2026